Ki kunhon seng bhalang jokathain Mausan Ram block ki bakanthop ya ka Neutrap National Youth Council bat ka Federation of Khasi Jantia and Garo People hakashipau tarik yayong kilalit yakendo ya kinong tre jongka company Fedco kabadon ha Mausan Ram kabadai pet ya katanat boarding hakabakini kiseng bhalang kilakhang tala sendon ya ka office usamla tengshan ron sang chairman ka kunhon seng bhalang Mausan Ram block bar usamla kelang thongni uwe ni kinong yalam kiraya thu ya kadaw ka ba penlong ya kini ki laiseng ban let khang tala shi sendon ya kate ka office terekam jong ka company Fedco hadien ba kila yo ki jing ujor bat jing u jong ki pat ba ya ka jing le bam sut nyau jong kinong tre ka ni ka company kala pen kiu ya ka bill electric bat ka jing du electric kha ka ni ka than hakipor baladep ka rukam tre kam jo ka MEPDCL kalong ka ba biang bha Henry Maria Shimti ka company Fedco hakani ka thain Mausan Ram Dangar Ranikor Weiloy lakumba san snamtam kala pen surtok bat kala sedang ban shim kabu ekipat ba daga ba pen kiu bill electric laisha sausha wat yaki yeng BPL namar kata kini lai teliki seng kila let khang talaru yaki tenat trekam ke badon Dangar Ranikor bat Weiloy bat kin sa pentip ru syau menteri ke tenat boarding jong ka jela ya nablang jini kumta kinhon di Malang atau contoh Mausan Ram block apa bentuk nado ke FDC HMRF ke FSC ya baru lagi kita menuju SPI nah kebentar bentuk ya kebahar kemiat aku kadang pekan kejuri kata aku contoh Mausan Ram block ya nablang jini mentang dan hanya satu kinokam kebahar smart juga FKGP, HMRF, dan HYC. Ini suplemen mengiok penyakit ini kemudian jalan akan kita menyepik yang kebahar kami atau pada pertahanan kejunya. Di lembah jom ketika pun ia dan ini aku ahmad jom ketika office Fedco aku Mausan Ram kedau ba kalong ba nakalian jini kemudian hon seng malang iwan ini hadir bagi senyau ya kejunya jual lembah di pipe ba jom kedong pertahanan kejunya. Hai bedai bat kajing penkiu ya kata kabailan kabais palat tuan man ke por adu ki por ki menjua ki senam ke belalai no ki jios nyau ya kajing uat kajing nam jo ki pa halor kajing penkiu ya kani ka bailai bat deh kani ka nongrem haba ki pa ki pensnyau ki uat nakaliang jini kum kakin hon sang halang nyem snyau la pen susong Susong dan bersusngap Henry pemense ini nak kebentar banwan hakan ke office nak kebentar banyak penduk bankeli halor jom kita ki jingdawan nanti kita ki jing ki bagi pai pa ki penpau nak kapor sakapor bat kewe ke ba sngeu diau kala penom namar ba kajija kum kini nak kapor sakapor bat imah pentip ya ketenrai ketenrai ke ba nak kalian jom ke office kele hadu ba kikiu ya kabailan hadu ba kipat ba kamtam singi kinong kendong lay ibabon ibadok ibasuk ibarangli ibamat ya kini jing ke ba ta sibon ya kayo ka teng yo iba kawe ke yeng ka baret ka pendon kamtam uwe bolai henry na dingi pai pa dingi pek pa ya kata ka bilat kalong omla su pendatai bat kani ke cik penkiu ya kabilat kamdai bakak tak tang ya kibaduk henry ka tak ro ya kibabit kibadan kibam dia ade na kani ka daw ba na kalang jini ku keseng nyimla pandong ban susngap